This is Branimir Kvartuc reporting for CroatianSoccerReport.com. I'm on the sidelines of the Israel-Croatia Euro qualifier. It is halftime, it is 1-0. Before the game, we asked fans what improvements they thought that the national team can make, and this is what they had to say. Croatian Soccer Report, hello, from Zagreb, and we're gonna win. Toronto, welcome Toronto, Vida, Canada. Croatia's gonna win, they're gonna make it. What's missing from the national team? From the national team? Just some more goal scoring, and our defense is a little slow right now. We gotta pick it up a bit. I love Bilic. I just hope we pick it up a bit. Last couple of performances, Malta was sort of bad, you know, but I still have faith in him, and I think we're gonna be okay. Modric is gonna come through. We're gonna be good. Give me a game prediction. What's the score? 3-1. 3-1 za Hrvatsku. 3-1. Što fali reprezentaciji? Samo da se Bilić makne. Bolji izbornik. On je mrljav, treba neki... Sad nije bitno, mi idemo na tekmu gledat naše, ne Bilića, jeboti Bilić. Što fali reprezentaciji? Ništa, šta bi je falilo? Aha, ništa ne fali? Ne, super. Ne fali ništa, samo puno toga ima viška, ja mislim. Aha. Daj šta vidjeti. Ja reći da Damir fali, Bilić fali. Aha. Damir Bilić fali. On fali. Ili je gotov on? On je gotovo, njega treba mijenjati. Da sam joj došli da ga mijenjaju, Mijenjati onda Bilića? Naravno, treba mijenjati Bilića. Aha. Što fali na reprezentaciji? Selektor. Selektor, onda je Bilić, mislite da je gotov? Je. Aha, zašto? Zato što je izgubio je kompas. Što fali reprezentaciji? Ništa, je. Ništa ne fali? Ništa. Sve u redu? Sve. A što fali reprezentaciji? Kolektiv. Igrat kao Filip. Kolektiv. Novi trener. Kolektivnost? Novi trener isto, da. Aha, mislite da je Bilić gotov? Izgorio je. Nema ideja, da. Bilić nema ideje. Što fali reprezentaciji? Ništa, Ništa, apsolutno ništa. Aha. Sve pet. Širo Blažević fali. Što fali reprezentaciji? Možda bolji trener. Brža igra. Brža igra fali? Sporo je to sve. Prije je bilo malo brže. Kad je bilo brže? Pa, dok nismo zajebali, Turci nas zajebali. Aha. Što fali reprezentaciji? Pravi Eduardo. Pravi Eduardo. Aha. Prije 10, odnosno par godina, jel? Što fali reprezentaciji? Izbornik. Novi izbornik. Što manje Hajdukovaca u reprezentaciji, Frinić, Dujmović, Kalinić i tako ti. Protiv Bilića i protiv onih takozvani veliki jaki pojačanja koje on dovodi. Evo, Dujmovića, Jurića, Trića, nego nema ih ko zamijeniti, pa zato onda se tako ponašaju poput Modrića. On je prva klasa, daleko od toga, ali u reprezentaciji slabo pokazuje. A kad bi mu Samir pulilo za leđima, mislim da bi bolje igrao. To fali. Dobrih igrača. Još 2-3 Modrića, onda bi bilo dobro. Što fali reprezentaciji? Ako mislite da možete... Fali im borbe. A što misliš za Bilića? Pa mislim da u zadnje vrijeme nije toliko posvećen reprezentaciji. Hrvatska nema svoju formaciju, nema udarnu postavu. Reprezentaciji trenutno fali jedan fajter tipa Niko Kovač. Reprezentaciji fali jedan izbornik tipa Miroslav Čiro Blažević, koji će probuditi u tim momcima jedan, ajmo reći, patriotizam. I sam Niko je nedavno u sportskim novostima izjavio da ovdje nema fajtera. Iz jednog prostog razloga, znači moramo za Hrvatsku giniti, a za klubove zarađivati. To je stvar koja ne može proći, ajmo reći, nekažnjeno od hrvatskih navijača. Hrvatski navijači su takvi kakvi jesu, znamo da postoji sjever i jug, uvijek će postojati, nažalost. Ja bih volio da budemo ujedinjeni jednog dana i da zajedno navijamo za hrvatsku reprezentaciju, za sve hrvatske klubove,
ali je problem sljedeći, znači nemamo fajtera kao što smo imali one 98. Imali smo jednog Stanića koji je ginio na terenu, imali smo tada jednog Zvonu Bobana koji je znao šta radi s loptom, imali smo tada također par fajtera u ekipi, Jurčić, ne znam, Babić, koji su ginili za hrvatski dres, njima je hrvatski dres bio svetinja. Eto, to trebamo promijeniti u reprezentaciji, trebamo promijeniti menadžerske krugove po kojima hrvatski ljudi pričaju da u hrvatskoj reprezentaciji se igra onaj ko je u menadžerskoj agenciji. Ja smatram da je Slaven vrhunski trener koji treba povesti ovu ekipu prema Europskom prvenstvu, a nadalje Bog nas ne može zaustaviti ako dođemo do prvenstva, tako? Za Bilča šta da kažem, čovjek radi svoj posao, ako Bog da bude dobro večeras, ako bude noćas sve dobro, sve ok. Ako ne bude, onda ćemo ga izbaciti. Shout out representing Toronto, svak je protiv Toronto Croatia, mene ne briga, ja sam za Hamilton Croatia, Livno, Otpol Hrvat, Kozina ovdje je za... Normal, jebite Marko, ja.